Nginibingelele ngiphinze nginamukele kunasi Simo selitulu kule makhaya sanibonani nasibuka namhla kusihlwa siyabona ukuthi lapha entshonalanga Kapa kubonakala amathuba emvula la ngenako lagcina sayafika khona ku 30% hambisana nemsinga lobanzako kanti ke babukela emakhaya masibuka elangeni lanamhla siyabona ukuthi lapha enhlane live babukela emakhaya amathuba emvula ngagcina sayafika khona lapha ku 60% lingizawenta lapha enhlane live siyabona ukuthi imoya nakhona ulophakeme kanti nasibuka elangeni lakusasa siyabona ukuthi lawo mafu emvula solabele selenjalo nasibuka la eningizimu live kanti ke likhithikile letinye Tindzaba babukela emakhaya hambisana nemsinga lobanzako letinye Tindzaba kanti ke babukela emakhaya sibuka sixwayiso sibuya khona South African Weather Service kusho ukuthi la eningizimu live kunemoya lomkhulu lobonakala ngoba babukela emakhaya sicaphele indlela eshayela ngayo kuze singadali ingoti kanti nasibuka futhumala kwelive siyabona ukuthi la eGauteng kubonakala ukuthi elangeni lakusasa siyabona ukuthi la eJohannesburg icawucala khona lapha ku4 inyukele khona ku17 -3 lapha eCarltonville kuyabanza ekseni babukela emakhaya kanye neBroncos Bay kanti ke itawufika ku20 emva kwamadina kanti nasinyukela khona esifundeni salapha eLimpopo Musina uhlede khona lapha ku26 phela kwancala ku5 anyukele ku21 kanti Bhelabhela ehlede khona ku23 sihlala endaweni sesifundeni salapha eMpumalanga lapha esikhukhuza ehlede khona ku29 liyashisa kanti eMobile ehlede ku25 lifuthumele eMelodi wacala ku1 linyukele khona ku16 Straton -1 ekseni liyabanza kuleyo ndzawo babukela emakhaya singena khona lapha eKwaZulu Natal enzaweni lapha eRichards Bay ehlede khona ku21 kanye neUlundi -1 lapha eKrookstad kuyabanza kuleyo ndzawo kanti ePotchefstroom cala khona ku8 inyukele khona ku18 sihlala lapha eMpumalanga Kapa babukela emakhaya lapha eMthatha ehlede khona ku13 Credo cala ku4 anyukele khona ku11 Willow cala ku2 anyukele khona ku9 yabanza kuleyo ndzawo babukela emakhaya kanti ke nasingena khona entshonalanga Kapa babukela emakhaya sibuka lapha eCape Town tanyukela khona ku15 uWorcester ehlede ku16 Beckford West ehlede ku13 lipholile liyabanza futhi letinye Tindzaba babukela emakhaya nawo buka lapha entshonalanga Kapa esifundeni sefu lesikhulu kunato tonke siyangena khona lapha eUppington ehlede khona lapha ku18 kanti Springboks tocala khona ku5 sinyukela khona ku14 DR uhlede khona lapha ku12 emva kwamadina singena khona lapha eFree State babukela emakhaya lapha eFrankfurt -1 ekseni kanti -2 eBethlehem kuyabanza kakhulu ekseni leyo ndzawo babukela emakhaya inyukele khona ku17 lifuthumale lapha eSasolburg ehlede khona lapha ku17 singena khona esifundeni sefu segcina babukela emakhaya lapha eRustenburg ehlede khona ku22 Potchefstroom ehlede khona ku18 kanti ke nasingena khona lapha eFreiburg tocala khona ku1 ekseni linyukele khona ku19 kanti Tosca ehlede khona lapha ku20 kubuka ngathi ngilobe ngiphathela ubulalo kuhlede inhloni nanzilako nisaleni kahle.